no mu judgment natural boundaries gule omusasa ekiswa nakawanda kagenda gahiziba nikatwane ente kunywa kisaro voka chwama kawanda ko kukaita bali stiyo kawanda kakyazoka ekiswa ekiti bakakitema musasa bakagutema muti mukoto nkuzire ngusangero bati bakagutema ubanga bye muti bagutema nyagamba ati murakoraki ba hati tukole tutu kahwa nagira ngo ubwa nyuma yo kusinga umushango gu nabwo natishemisa abantu aba abiyabira nabo mu ntongane okuguma mu itaka bakaremeramo ekimuretiro kugira ngo abase kufuruka umwanyo gu ahakubesha hayona nebija kumwita ahubwo kugira ngo burkanya kona nabagumana bamwerarekereza kuba kwija kumwita kandi bari kumuhayira twamaze kusinga umusara ukyale tugusinge mu Hoima Magistrate Court ukyale masinde mu High Court kandi Kooti ya masinde eba High Court order kushagaka kukolera mu itako tusamba bo bakayija buija batera ku Kayikuru kabiye kwezi 2 January mu Kayikuru umurimo bamuteyire mukona bukuru bwe bamusamba sema embajo bamukurubura akanda sana kuli batayejiraga na maju kahwa nagira ngo bwa nyuma yo kusinga umushango gu Apostle Chiza Emmanuel hamwe na mwinishe Mugisha Julius bakabasa kubana batahirira nyina Katarina Nyangoma nuko kumwita twayikantu janja bo mu Kayikuru kuruga January 2020 yafa 2021 ewe kweza bina mukaga okwezi kuwa mwenda okufa kwe ni kurugira akumutera Innocent akwetireho orumutabano wa kahwa yashobora ku polisi eya Kinubi police station yabatahirire obwebembirwe Apostle Emmanuel Chiza karura abasirikare ni baletuko ado abasirikare batulezera akabaina abasirikare akaba Apostle Kiza Emmanuel nemwene wabo Mugisha Julius ogu yayongera yashobora opolisi yababona abonise bwa nyuma yo kubatahirira obwebembirwe Chiza bansibe mikono warundo musikaka nenda no maya kutira na tia gas kaka batika munkomo sibe mikono yaitu kila munonyo wo mukayikoro bamuleka bantu ari eruguru kula eruguru aliyo muhanda sendizo kwao ado tupakingirawo tulindaki tutwara ndio baje bakwata mwene waite wana mwene waite aka mwana mutao takali kugoza bali kyanyevero wao then wakwana na neibao wait wo because we bakamuhara na because we supportinga munise wait Badru Mugabi oguna RCC ahabwa Hoima City nagira ngo emishangwe ji yamazire kukoma office ye kandi yamazire kugamba n'abamateka kuba basa kubano barugayo bakija kushoborera emyatano y'amatakaga nkandikira omuramuzi rundi resident judge atugarukemo asobore enchwamu yikiyali nemanyisa habukuba hakaba ibigambo bitakukengeka akaba nabachuamu na baza narabaha ekiswa omusisa hamwe no muhando kugenda hiziba itaka lyachuiremu harumu ebiswanka 50 harumu emisasa emitinka 10 kandi harumu buhanda bubiri obugenda hiziba ogunayongera jirangu emishangwe jino bweretu yirwo mu Kooti konka hona abamateka tubagikozere nko kucurukubasika omubwire kikaleta mu kukerereza efairezo baitu nziserulirize kandi nyakizoranti emisango ye kurubata kurungi bwa nyuma yo kubuganaho Apostle Chiza Emmanuel ahakanisa ye erikushanga muri kirya TTCR omuri Hoima City izobe ryanyu mwabazi yo mukasheshe agizire ngo tayine bwire bw'amahurre no kwatiya kasinde kisabanya amahurre kati ngekicere gasha kwa gada saba ahabwa Sky TV agenshonga.